November ni song pali kan lo chong kai le ta a bazar thil tu ta chibai ule Russia si paiten Kherson an chua sana Ukraine si paiten lut thunga Kherson khopuya mi puite an hlima ne na lomin an awruala ma se Ukraine official te chon Kherson a hian in dawla top lo an tia mi puite chu film khur turin an hril Kherson khopuya Ukraine si paitele mi puiten ne na an lom rual hian Ukraine ram hun rang mi puiten Ukraine si paiten he na lomin hun lim om man manga an ram khopui ber Kiev ba ka Odessa thlengin mi puiten he na an loma Russia si paite mei khupan tol hnung chu Ukraine tan lom na ni ma se Ukraine ram ho tu te chon in dona la top lo film khurjui zel tur an tiani Ukraine ram defense minister advisor Yuri Sakchuan in tha dala hun lo atira tang khan Kherson hi kan la le nge don ti hi kan ring sa a tuna chon Russia ho point he in dona hian nena an changai don lo ti hi an ring ve tran to in kan ring bok ani an sipai jinga hlona le boina om to a an ral rel khol jinga po boina ril tak omani atia mase chuti lai chuan tun hi hun poimo takania kan lim viau lai hian he in dona hi ala top lo ti kan hrengreng turani atibok Kherson khopui hi Ukraine si paite thu nuai om to ma se tui her ho turan ta sama damdoi le ei tur an nei tlem poka tuna hian Kherson bul hnaya om Mykolaiv khopui tangin an mamo ma sa te chu thierlu tan ani thu Kherson khopui mayor assistant chuan a soi Kherson mayor thachang dol tu Roman Goklov nia chuan Kherson khopui a hian mihring sing sari atanga singriat in kar an kho sameka Indo ma khan he khopuya hian mi puinoi thum le sing ni velan cheng thina ni ati Ukraine ram president Volodymyr Zelensky chuan Russia si paite hian he khopuyan chua san ma khan mun poimo le thil poimo chi sang an ti cheveka inbiak ponan ti chia tui semna pipeline poimo te electric pek na te po an ti cheveka ni ati Kherson governor Yaroslav Yanushevich chuan Russia si paite hian thil chi sang bom an kamawangin mi puite chu film khur hle turina cha mel ma te hian engkima boman kam ani maya chu wangin pun khom lui lo shama him berri ani ati vebok Kherson a hian engtika nge electric engan nei leng ti soi thei ani ri lawa power supply an nei lawa wangin Ukraine rama mi chengte chorin pui ber changsiam na mun bakery te chu na thok theilovin anom mek ani heti la hian Ukraine si paite chuan tuna hian Kherson le che vela Russia si paiten palpo boman kam te chu an sut mek ni in President Zelensky chuan a soya Russia hian khoi hmuna pon thil tum hi angai renga a thei chenchena mi puite har satna siama ti shom chu an tumania ma se min ring ro u engkim pa ngain kan din thar le vekang ati Ukraine Ram National Security Council ho tu ber Alexander Daniliuk chuan Russia si paite hian Kherson khopuyan chu asan nu hian dinai par luikam veila manin kula helai vela in do tur hian an din hmuna thahle ni in na soi Russia chuan Kherson atang hian sipai sing thum velan la chuaka ral thuam le man ruwa chi sang sanga vel nen anin phur chuang ni in an soi ani US midterm in thlan nei zo tak result thriat belya US khothlang lam state Nevada chuan Democratic Party candidate Catherine Cortez chu senator ni tura thlan tlina nia heti hian member za omna US Senate Democrat te chuan seat somnga an nei ta a Republican lamin seat somli pakwa nei to in Georgia state Senate seat khat result nga mek alania talan to angin Georgia hian December ni ruka anin thlang thale don ani Democrat lam hian seat somnga an lak to wangin vote la ka ngai thula po vice president Kamala Harris wangin Democrat lam hi an chakjok thei to dona Nevada hian Catherine Cortez hian Republican Party candidate Adam Laxalt ne ani heti la hian House of Representatives sa chuan tu zong nge chakang ti ala chiang lo zela tuna hian seat jali somthum panga omna house a hian Republican chuan seat jani som pakhat la to in rural turin seat sari chian ma mo to a Democrat lam hian seat jani pathum la to in seat som panga an lak alangai thung Senate lama Democrat an tam hret to ti chiang to a heti ni chuan President Joe Biden atan a khon bol upa tur le US court sang Supreme Court thlenga judge tur thlanna konga harsatna a omnet theidona chu mai ni lovin house a Republican chakjok ma se house in dan an pass te po an lo hnol theidon ani Senator wan rel thei chian hnu hian
Cambodia lama zin mek President Biden hian an candidate an thada wangin result chu makati lo thu asoya Senate Majority Leader Chuck Schumer point America mi puite tan thil tam tak kan ti to a kan la thok chhun jom zel don ani America mi puite hian chiang takin mi puiro rel nan du zia le mi pakhat thu nei na kal khat lu tuan du lo zian nan tirani atia mi puite chon Donald Trump a campaign aw hla Make America Great Again an lak thu tak lo zia vote mangin an lan tir ni in na soibok nimin tlaidar li pel to hnu khan Turkey ram khopui Istanbul a bom puaka he bom puaka hian mi parokan thi to a mi somriat chuang an hliam bok Turkey ram President Recep Tayyip Erdogan chuan bom pu na mun hi Istiklal Street ani thu apuanga hetianga bom ti puak tu te hi manin hreman ninge yang ti apuang Istanbul khopuya Taksim Square area hi khopui lun lai dor le bazar hun lun tak khotwal le khol jin te pon pun khom na mun ani a Turkey ram Vice President Fuat Oktay chuan bom hi firfiak mai che pakhat ti puaniarin ani thu soi Vice President Oktay chuan bom pu ka wang hian amuna mi pali in nun nan chan ngala midang pani chu damdo in thlen pui an ni hnu an thi ti soin hliam somria le pakhat jinga pani chuan ngai tuam hle ni in na soibok Istanbula Istiklal Street hi an khopui lun lai ber ni in bom pu lai vel hian mi pungkhom an tam lai takani anti nimin khan Paris thlona tum huna kumsom pariat khosato Iran mi pakhat chu athi he Iran pa hi Meran Karimi Nasri ni in kumsom sari pasaria upani a ram sang sang in an ramatrangan no chu hnuwa kumsang ha zakwa somriat pariat atang khan Roissy Charles de Gaulle Airport a hian a khosatana hetianga thlona tum hun kil khata khosave tamai hian ngai ven a hlo le a kumsang ni pali khan Tom Hanks a channa The Terminal film po a chanchin be chan hian siam ani ta hialani Nasri hi Iran ram Khuzestan bialami ni a atira chon Europe khomwal puya anu zongin akala Belgium a kuming moza da khosa a ma sele khapoi mo anei lo wangin no chu ania UK Netherlands le Germany atanga no chu ani zel nuwa France rama hian lutin thlona tum huna terminal gil khat chu a in angena cheibola a khosa ve top mai ani thlona tum hun gil khata hian thu thleng se ya muwa abulvela chon airport a norli chuang te chu da in amamo thil sang sang rema anot buwa a chanchin ziaka lekhabu le chanchin bu te chiarin kumsom pari chung chu hun amangta ni a chanchin hi khovel hriata dar nuwa Hollywood director lar Steven Spielberg chuan kalchilin a chanchin chu film a siama Tom Hanks le Catherine Zeta-Jones te channa The Terminal film lar tak chu siam anita a hemi hnu phei hi chuan lar le zual hle a chanchin bumi te poin an kom fowa alar wanglai phei chuan ni khata interview tu paruk te nei hial thin anti he film atang le mi in an interview na tanga hlo an pek te mangin sang ni le paruk atang khan hostel nuam ve dewa khosa a mase tun naikar engmo zat liam ta khan airport a hian kir le in athi thlengin a khosa le ta a athi hian poisa po sang engmo zat chu alakol ni in soyani Qatar World Cup an khel ngai ta hle a chonni lom le tur hian khel tran hunani tareng mai Qatar World Cup khel tur thil lok na kan nei chun jom zel do na tuntuma chon kumin World Cup a thil dang lam deu om tur lo thlir ho leila World Cup dangan la man ngai lo offside technology anti mai chu kumin World Cup a hian man ani do na hemitan hian World Cup an ball pe tur zong zong a hian sensor da anianga chumi le player te chevel lo chui zar zar tu tur lim tracking camera system chu thlun zomin player offside lo chu stadium chunga 3D screen a chuan aron intar to mai don ani hemiatan hian World Cup khelna stadium zongzonga achunglama camera pariat da zel ani anga chu video assistant referee ten an lo mang tangkai don ani kumin World Cup a hian in khelwai khata player panga thlak thei ani don boka World Cup danga player pathum in thlak thei kha ti pun ani to dona hun pa ngai zo nuwa extra time khel angai phei chuan player pakhat thlak phal ani le bokang World Cup danga kha chuan atel ram te chuan player som ni pathum man tir thei thina kumina hian player som ni le paruk an tir thei don ani kumin World Cup athil danglam le tur chu World Cup danga kan mu ngai lo mechi referee kan hu tur hi ani le a Qatar World Cup a referee tur hian mi somthum paruk thlan chuan nia heng zinga pathum te hi meichia anni heng meichia te hi French mi Stephanie Frappart Japan mi Yashimi Yamashita le
Rwanda mi Salima Mukan Sangate Ania Anni hi World Cup an in lan voi khatna ni ma se UEFA Super Cup le Africa Cup of Nations ate official an lo ni to a an ngai tu om lo viau tu ra ngai ani heng referee pathum ba ka hian assistant referee somruk pakwa zinga mechia pathum mantel bok kumin World Cup hi World Cup to zonga an khelna stadium in nai ber tum ani dona stadium pariata in khelin heng stadium te hi Qatar khopui doha atanga mel somthum pakhat bial chunga omvek ania hetiang ani awang hian in khel en tu te chuan ni khata stadium pakhat ayatama in khel anen theidon ani World Cup an khel chung jong hian Qatar Ram School te chu kharvek ani dona sokar na tok te po an na tho hun ti toivek ani pokang bazari lo thira wangin kan lo me